Aman ada. Isi bersama ini. Keras suaranya. Jadi sih kan isi. Kan banyak dia kan. Biar gitu. Tiba-tiba ada yang join. Krik. Cantik banget. Bener yang pas kena sini. Offset. Pas. Sampah bisa sebagai ibu gitu. Kalau tadi komunitas kamu Lambat maksudnya. lambat lah itu lah gimana dengan aing mah aku udah mau beli gini kan gitu dengan mas Hai Rian. nah iya masuk Facebook Bagus ya. Favorit. Ini juga. kok nonton diri sendiri ya aku gak kelihatan lagi di sana sih tak like banyak-banyak sebenarnya tuh ragu tuh jantung dan peduli dan gara-gara ingat-ingat Ya, di sini ada. udah gitu Apa bisa ya? oh itu bener aku gitu Biasa. coba bersama nih ingat tuh kalau jangan bersama kan jangan ini bagikan kedengaran bagi
ikan. Ya bisa santai gini bagikan aja. Gitu. Aku bagikan aku punya. Bagikan ke cerita halaman. Ini pemirsa ya. Jauh nih. Saya kasih masuk boleh dibagikan dulu. Jangan Itu gitu caranya. Sehingga video ini. Iya, bagikan. Udah jam 5. Ngomong story aman di kadernya yang kita lagi itu cara orang bicara ke pos. Bilang kan Jam 5 kurang. Sawitra Facebook ring di Jeje Magenah sane wangkin titiang saking komunitas sastra lentera pacang nyarengin program Stah Negeri Pukuturan ring Singaraja prodi sastra agama dan bahasa daerah Bali sane urati ring kawentenan susastra Bali sedurung kawitan titiang ring titiang ratu idedane sawitra FB ring di Jeje Magenah tan surut-surut unas ice ring ide sangyang paramakawi dumugi idedane sawitra FB sareng sami asapuni ketaler titiang saking komunitas sastra lentera presida mangguh rahayu dirgahayu dirgayusa ring galah sorry sane becik puniki alit-alit saking komunitas sastra lentera sareng pacang nagingin ring kanjekan kadi situasi pandemi COVID-19 puniki ngaturang daging susastra Bali modern minekadi puisi sakewanten ring galah puniki puisi Bali boyo je pacang kewacen sakemawon pacang kegendingang
oleh alit-alit komunitas puniki. Yen ring bahasa Indonesia ketah anake maosang musikalisasi puisi sekemawon ditiang ring komunitas sastra lentera ditiang maosang musik puisi utawi yen ring bahasa Bali gending puisi. Puisi-puisi sane malejebos pacang ke baktayang oleh alit-alit komunitas sastra lentera iki ring Klungkung wenten puisi sane memurde basa Bali. Puisi puniki puisi sampun suwe pisan kekaryanin oleh Suntari PR. Alit-alit ing komunitas sastra lentera maut sahe nadosang puisi punika gending. Taler wenten puisi Bali sanesiosan minekadi puisi sane memurde Suryaksiu lan puisi sane memurde Batur. Yen derahang ring daging puisi sane pacang kebagian melejebos minekadi puisi sane memurde basa Bali. Puisi punika wantah saking riyin sampun daging manah kayun anake sane wenten ring Bali sampun sumenieu ring kawentenanipun i basa Bali. Napi pacang presideng lantur ke angin kiri-kiring Bali napi pacang preside werdi basa Bali punika utawi ipun pacang ical ike daging puisi basa Bali sani kekardi oleh Suntari PR. Tios ring punika wenten taler puisi Suryaksiu puniki puisi autokritik ring diraga sareng sami ring kawentenan ring masyarakat taler ring kawentenan pagubugan Suryaksiu puniki nyeneh yang inik sapunapi Suryaksiu sakeh bisa sakemawon ipun tan medui seke. Puisi sane kaping 3 memurde Batur. Puisi puniki kardinen titiang duk titiang mendaki niki ring Gunung Batur sareng alit-alit sareng pramuka menawita wenten sampun 5 wase sane lintang. Semengan ritat kale ndak suryane kanten becik pisan ngulangunin pisan kewentenane kira-kira harus ditiang nulis puisi oleh jebos pacang kegendingan oleh alit-alit puniki sederung punika ditiang saking alit komunitas sastra lentera Klungkung saking ajeng puniki nunas pangampure duaning alit-alit puniki wantah angin genah megradag megruduk manten ring komunitas yen malejebos wenten kira langkung ngantipun maktayang gending puisi puniki duwenang sareng-sareng sakemawon sane pinih utama sane becik kemana hantu titiang alit-alit teh medui genah angin ipun wiakti nagingin waktu galah sane kadi mangkin puniki enten dados kije-kije puniki duke latihan ipun wenten latihan saking rumah suang-suang sapunika ketemu apisan laris sane mangkin pacang kegendingan puisi-puisi punika. Inggih sawitra FB ring biji jama genah saneten presiden untuk ditiang onek siki-siki wenten sane sampun nyarengin suksema pisan sampun nodia nyarengin live alit-alit komunitas sastra lentera pacang napi wastane ngendingang puisi ring galah kadi mangkin puniki. Anggih switra FB mangdan enten panjang punika angin titiang
pemungkah dumun oleh jebos iring titiang sawira sami kirang langkung menawi teu kalih dasa menit pacang live mirengang puisi-puisi sane kegendengan oleh atari puniki. Kemawon sederung punika lugreyang titiang taler nyihna yang dhewekipun sami sane ring keyboard titiang puniki Rian tukang gitar Rian tukang gitar sampun kenten ring pungkur vokalis sane senang menggending enten Dayutri nika ring pungkur sampun kenten usan Dayutri saneten mekanten nah hilidang titiang nika nika wenten juru suling sareng mekenang taler punika Jaya Pradipta usan punika ring tengene ring dengan Jaya Pradipta wenten vokal malih siki ipun mewaste Sinta Parwati sane kaping ungkur puniki pemain gitar malih siki mewaste Cois Cok Mas maksud titiang ten Cois nih Cok Mas ampura Cok Mas samsak atas Cois nih anggih sawitra FB sareng sami sane makin iring piarsayang iring pirengang puisi ka pertama sane pacang kebakyang oleh komunitas sastra Lentera. Adik-adik dursa.
sawitra FB sanes sampun aksi no dieu alit-alit komunitas sastra lentera sane wau sampun ke geningang puisi sane memurda bahasa Bali. Selanturipun sedurung kelanturang malih puisi sane kaping kalih. Jadi matur suksema ring sawitra FB sane sampun like, sane sampun komen, sane sampun ngician jempol, wenten jantung taler suksema puniki enten bersedia titiang nyarce siki-siki suksema dahat. Pini hajeng suksema ring pendidikan bahasa daerah puniki ring stah negeri Empuk Kuturan Singaraja. Mustikanipun beli Wayan Juliana. Aduaning Wayan Juliana puniki sane napi wastane ngicen jalah alit-alit teh pacang live ring FB. Selanturipun sawitra Facebook sane banget tresna sih titiang sane subagio ring rahina sane becik puniki puisi sane kaping kalih puisi puniki memurde suryaksiu karana titiang sampun suwe teler. Puisi puniki kadiwau sampun aturang titiang ring ajeng ngindikang kawentenan jagate indekadi irage ring pagubugan wenten nepi wastane kadang-kadang puniki sane becik sane beneh kekaonang oleh suryaksiu sane nenten je menawi bersih dayang ke kasorang oleh beneh asiki wenten puniki. Alit-alit komunitas sastra lentera sane mangkin puisi sane kaping kalih memurda suryaksiu. Nanging sedurung punika malih pisan titiang ngaturang suksema puniki duaning sawitra FB sampun nodieu sampun ngaksi sampun nyingak napi wastane penampilan adik-adik ring komunitas sastra lentera dumugi je ke puisi sane ka pertama wau reside ngledangin kayun arse idedane sawitra FB sareng sami. Inggih mangdon enten panjang sane mangkin pacang aturang titiang puisi sane kaping kalih memurde suryaksiu. Terus piase.
sawitra FB sareng sami punika wau sampun ke bakteyang puisi sane memurde suryaksiu. Suksema sane wau nyarengin puniki Gus Rada. Suksema sampun nyarengin live adik-adik komunitas sastra lentera. Suksema patut saking lusa puniki sampun bergabung taler, sampun ke komennya suksema pisan. Sampun kenten Bu Sri taler suksema Bu Sri, Miss Ari, Bayudi taler, Juliana, Juliawan Melisiki. Suksema sampun nyarengin live adik-adik komunitas sastra lentera. Angge puisi sane nomor kalih wau suryaksiu sampun ke bakteyang. Puisi puniki sane wau taler ke sarengang ring pacentokan musikalisasi puisi virtual sane ke laksanayang oleh Balai Bahasa Bali. Ya setungkara halit-halit preside taler oleh Jayanti nomor 3. Waning puniki latihan alit-alitnya wenten saking rumah suang-suang sampun kenten ketemu beberapa kali urusan punika direkam, rekaman punika keunggah ring YouTube nika sane kalombayang. Engge sawitra Facebook sane dahat subagian. Selanturipun wenten puisi malih asiki sane memurde batur. Sakemahon sedurung katur gening puisi puniki logreyang malih pisan titiang saking komunitas sastra lentera Klungkung katurang suksema ring stah negeri Empu Kuturan Singaraja melalui prodi bahasa daerah Bali sampun ngicen galah alit-alit komunitas sastra lentera live kadimangkin mogi-mogi je napi sane kekaryanin oleh stah negeri Empu Kuturan sarang prodi bahasa Bali preside taler nyarengin ngewerdiang puniki i bahasa Bali sane menahwita akeh sane sampun maosang sayan akidik alit-alitnya sane uning bahasa Bali sane nganggen bahasa Bali ring sajeroning komunikasi pun serahina taler kadititiang wau mewah ngereh kata komunikasi angin titiang kata komunikasi alit-alit ring sekolahan sane mangkin kawentenane kadipuniki pandemi COVID-19 nenten durung mersidayang rauh ke sekolah kang yang dumun saking jero puri rumah suang-suang pelajah dumun kadi puniki semeton komunitas sastra lentera titiang kirim rekaman gendingnya saking rumah dipelajari dumun urusan punika ketemu menten menawi ping kalih ping 3 urusan punika kerekam nika sane keanggen sarana miletin pacentokan musikalisasi puisi sane sampun ditang. Angge sawitra Facebook sane dahat subagia sasi tiang maca tinggal sukses pisan sampun nyarengin live puniki adik-adik komunitas sastra lentera sane sampun makteyang kekalih puisi wau. Sane wau menawi teu nyarengin sampun lintang sane wau kekalih puisi ka pertama puisi bahasa Bali saking Sundari PR sane ke Kardi suwi pisan yen iwang titiang menawi teu warsa siu 906 dase puniki enten iwang sampun kenten sane wau sampun dareng lintang puisi sane memurde suryaksiu paling jebos kantun malih siki puisi sane memurde batur puisi puniki kadinen titiang kali wau sampun titiang atur ring ajeng kadinen titiang duk mendaki Gunung Batur puniki sareng adik-adik pramuka. Duaning selantang margi saking tepi Danu Batur sampun ngulangunin pisan kawentenanipune raris tulis titiang angin titiang puisi ngantos ring puncak Gunung Bature ditatkala semeng medal punika Sangyang Baskara Dipati Wiyakti ngulangunin pisan punika sane tulis titiang taler ring puisi batu puniki wenten tiang puisi ini puniki malah jebos pacang kegendengan oleh alit-alit komunitas sastra lentera. Sedurung punika lugu deyang malih pisan titiang ngaturang indik kegiatan
adik-adik ring komunitas sastra lentera. Kawiyaktanipun ring komunitas sastra lentera puniki wonten kegiatan nyurat utawi nulis, sane kaping kalih wonten kegiatan pertunjukan. Sane mangkin puniki bage utawi bagian sane nyarengin kegiatan pertunjukan. Pertunjukan punika wonten gending puisi, wonten taler teater, drama. Sakemawon sane wangken niki wantah lelime sane preside ajak titiang nyarengin live puniki duaning kebande antuk genah, kebande antuk galah taler sios ring pertunjukan kadi ngendingang puisi, teater, lan drama modern tapi niki nenten drama tradisi. Wonten taler bage nyurat. Bage nyurat niki bage menulis duaning yening ring literasi becik pisan yen alit-alit teh nyarengin menulis punapi awinan sapunika. Yen anake pacang nulis janten sampun mace rienan. Yen enten mace kirang napi wastane unteng-unteng sane pacang ke baosang ring tulisanipun. Nah, alit-alit ring komunitas sastra lentera bage menulis puniki sane ring warse kalih tali kalidase puniki kawiyaktanipun sampun ngenahang antologi puisi ring percetakan. Iki menawi teu Pak Made Sugianto, suksema Pak Made, mudah-mudahan sampun ring percetakan, ening sampun dados rilis gelis puniki anggen cihne alitade ring komunitas sastra lentera sejago pertunjukan daleripun menulis antologi puisi sane sampun ring percetakan dumugi rilis. Nah, ring komunitas sastra lentera nagingin minekadi undangan-undangan saking semeton sane meduwi kegiatan ring kota Semarapura minekadipun sampun taler sering alit-alit teh nyarengin Semarapura Cloud Festival, Semarapura Tengah Festival, sampun taler niki ke undang ring buleleng ping kalih sukseme dermaga seni buleleng puniki Pak Gede Artawan menawi teu nyarengin enten urusan puniki ten kantun titiang rekamane dados cingak ring FB Pak Gede Artawan polih taler ngundang alit-alit teh mangde ngrauhin duk wenten acara becik niki wastan acarane pentas tanpa penonton. Kemauan penontonnya akeh, wastan pentasnya pentas tanpa penonton. Becik pisan. Suksema taler polih nagingin acara pengabdian masyarakat ring Universitas Pendidikan Ganesha duk punika becik pisan galah itu sareng Ibu Putri Swastini Koster duk punika alit-alit akeh keicen motivasi pangde tetep nepi wastane sayage sutinih ring kawentenan seni budaya sane wenten iring Bali. Duaning seni budaya punika boyo tradisional manten melarapan antuk seni kadi puniki titiang gabung puniki wenten seni kadi mangkin nganggen gitar, talur wenten suling, wenten nganggen kenang punika anggen titiang kawiyaktanipun ngarat alit-alit teh ngarat cerik-cerike mangde rauh bergabung nyudinihin bahasa Bali. Puniki angin titiang jalaran. Dumugi je melarapan untuk usaha upaya kadi puniki saya nakeh alit-alit teh sane seneng ring susastra Bali. Inggih sawitra FB sareng sami niki nyantos malih siki puisi kaping 4, puisi kaping 3 sane pacang ke baktiang oleh alit komunitas sastra lentera. Puisi puniki memurde batur. Alit sampun ngene sampun sawitra FB ring di Jama Genah sane mangkin pacang katurang gending puisi sane memurde batur. Lurus biasa.
Aingge sawitra FB ring dijieun magenah punika gending puisi sane kaping untat sane kebaktiang oleh adik-adik komunitas sastra lentera titiang alia pisan ngaturang sukseme duaning sawitra FB sampun nyarengin live titiang saking alit-alit komunitas sastra lentera wenten Iwau Putri sampun kenten wenten Ari Dwijayanti wenten Pak Tut Wisnawa niki kerabat saking Rien ring SMA Nodio sane wau mugi-mugi napi sane kebaktiang oleh alit komunitas sastra lentera preside ngicen kelanguan kalengengan berjalan ngicen tapi wastane ritat kale pandemi COVID-19 kali mangkin enten presida yang kijo-kijo puniki saking rumah manten saking mawon puniki alit komunitas tunasang ditanggalah mangga rawuh ring komunitas aturang live ring rahina kali mangkin alia pisan ring ngungkur titiang ngaturang suksme ring stah negeri Empu Kuturan Singaraja prodi bahasa Bali mustikanipun Kibli Wayan Juliana sukseme puniki galahe dumugi pungkuran presida malih nyarengin prodi bahasa Bali ring sajeroning acara sane becik pisan puniki maut sahe pacang nerajagang werdiang puniki bahasa Bali dumugi je werdi ipun bahasa Bali kantos kepungkur wekasan melarapan antuk upaya usaha sane nenten surut-surut oleh sawitra FB sane seneng ring susastra kaler sane siosan yadian nenten melarapan antuk susastra wenten galah wenten genah pacang anggen taler sarana nuwerdiang ipun di bahasa Bali aingge sawitra FB sareng sami kadi punika sane preside aturang titiang saking alit-alit komunitas sastra lentera dikirim kelungkung ring rahina sane becik puniki aturang tigang gending puisi sane wau mogi-mogi presiden ngledangin kayun idedane sareng sami aingge kaping untat alia pisan titiang nunas geng rene sinampura puniki pet radio wenten kadi wau kirang langkung antuk alit-alit titiang iki ngaturang gending puisi sane sampun kebaktiang aingge kaping untat sinep titiang puputang titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om